Waduh, cuacanya panas lagi. Puasa, astagfirullahaladzim, puasa. Gak boleh marah-marah. Sekarang mah mancing-mancing buat si Derian. Sadaqallahul-Adzim. Alhamdulillah. Ngawas entos ayeuna mah tinggal sareun. Sare ke bulan Ramadan mah ibadah. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Wah, ini bagus nih. Banyak ikannya. Oke, duduk di mana lagi? Nah, di sini. Sini. Nah. Bagus. Nih, sini. Nih, wush. Aduh, kakek. Mana ini? Coba, isi kunaon atuh kakek. Ih, jatuh. Tutup ya. Waduh. Bantuin kakek lu. Rupa wae, itu tek naon atuh. Nyari ikan. Jadi kan buat Buat si Derian. Cari si Derian Gi. sekarang. Iya, Gi. Bagus tuh bisa. Gak bisa. Sam. Dan di jero gitu itu gimana nya? Jero gitu kan itu. Nah, tapi kesok. Ini asup. Ih, betul. Jan, udang. Gimana? Lanjut. Itu si kakek teh dijebur si teh. Wayak ieu dagang bubur atuh da terpuasa mah aya dagang bubur teh. Tiga jebur. Saha? Aki mana? Si kakek. Rupa-rupana di mana? Tuh di ditu tuh di kulah di ditu gini. Kumaha ieu na? Ini eta urang ka itu we mah nama. Rupa-rupa sama aku hiji namburkeun. Karena coba, iya. Naon? Ka mana make senal eta? Tuh kudu dibahas senal awewe lu si mak. Teu boga senal euy teu kabun buru. Ya, bagus. Oh. Masukkan. Sekarang. Gimana ini jadi? Pulang. Nomor 2.
mana Jip? Tadi mah di dia situ di jemuran kita di dia teh. Mau tikerelep itu Jip? Mau apa ge? Dia beneran nanti. Hah? Kali mana bener di rumah. Di mana di situ tuh. Sukses tikerelep eta aki hiji-hiji nanti limited edition ya. Ah, cuma di dia kan kontak. Gua edan euy. Kumaha tuh? Nah, Kayak itu tuh. kenapa kita angkat mana? Sok sieun tikerelep urang mah Jip. Mana? Kek. Kumaha aja teh? Tuh, kek. Nah, si kakek tadi. Asup wae atuh. Nama tuh asup ya, Bro. Tutupan. Kek. Mana Oh. tuh? Nyelapan. Iya, kan Tak. BAB. Kek di mana, Kek? Kan BAB. Di WC. Di WC. Urang ka WC atuh. Kayak di mana? Ah, kurang bakal luar itu. Tuman di luar. Kita buka Pulang sama mana? sok ya. Jam-jam. Bisa kurang naon tuman kedeung. Kek. Iya, kan BAB. Oh, ke babelin, Kek. Oh. Kakek labuh lain. Oh. Tadi labu. Teu kuna naon? Itu ngaji bergue. Atuh kurupa-rupa ai kakek. Wong neangkeun emak maneh we. Si emak. Oh, hei atuh. We tau we lauk jeung maneh. Iya, nu nak kenceleng. Oh. Dah. Rezeki euy. Ke nuhun ke, ieu laukna. Oh, sami-sami. Gila, dinya ya ih. Si dia teh kemana nih? Jip, Naon? menang rezeki saja boy. Si taktik menang mau tahu bukan wajib. Oh, iya. Bukan mau dibakar muka buka puasa itu sama ngeunah sama Ya, orang. iya. Nek makan lauk iya. Nyaho. Kita makan iya. Kelakuan si kakek aja.